Venga, pues. Mala mo lere ki he pongpongin ko kore fo ke u hufanga te ngai tal fatap ko dobe o ku fa o te me heni ka ta ke o te tau proklama ko ia nga maheni ko e fatu fo no fo o ai ko ma fa hoko atu pe mo piven piukala I he wiki ko dobe ki mo ai ko korbe ke u fa malo malo te ngai tal fatap ko dobe ki a ho e ki ka ma ta klotu ha dai fo no pe mo tonga ko dobe wongo atu ki ai tau proklama ko ia pongpongini fa dama pe ko ngolere atu ai proklama ki apina pe a mo kata ki o se atu pe tau proklama I he pongpongi ni foki ko ilo na e o ko ngai fatongia o ku fere mo fafo ngai fatongia ke fuasia e piveni piukala pe meitonga ka ko mafeinga pe he wiki ko toa pe ke whakata ata pe ki taimi ko fepe ki taimi whainga maari e pa te ma o atu ai e tau proklama ko e fatu whanua fo au ko ngā ku toko lahi apito ki motolu ku mo mui I tau polo kalama pe mi he wike ki he wike ko ngā ke mahuinga maari a ngā hi tala noa ko ia kulawa ke whakahoko atu. Ta tau te fito ke ngā hi vete pe mo ngā hi whakamatala ko ia kulawa ke o mai piveni pe mi tonga o whakawhelawe ia ngā hi mea ko e kuhoko pe mo e tau sistemi ha ngā hi mea e whiamau ke whaihano whakalerei ko ngā pe ko tonga ko ia tau whiamau ke tupu hake e tau whanau ke tau mo uia ki tau tolo lolo tonga ni, pia tupu hake tau whanau mo tau whamanga puna, ia aho, o kunau mo ui I whainga ngā ure rei ko e tau whahoko. Ia pongpongi ni foki, o ko whewhia ki tau tau rei a piveni pa me I tonga eki, ki he tau proklama ke pongpongi ni, malo tau lawa piveni, pia ku whewhia ki a tonga tapu ki he ahoni. Piveni kata ko ki wha mo I mai hamaika.
Alo tau la solo pea malo fa ko mai ngawe me feitona. Koi. O kore pe ke ho fanga fa tapu. Ta i pe ke te au ke ho fa ko te taki polo kala mai. Ko fono ni ko aho ni ko la le pe fono. Tau ke longo na pe fono fa ngo ke tali fola o fe tai me ko fa ko ke na fio. Koi. Koe taha whaki e mea ku lotonga whai hano tālanga i he ngahi ahoni. O ku talu e whakahoko e tō wholofola pia mo e te ki ke mawahe e ngahi tālanga he ngahi social media ko ngahi retio pe pe whoke newspaper nau ke nofo pe i he tō wholofola. Kau ngā ku o wha mahino ai e he community tonga o ta tau pe i tongana pe mo tuapure angani. O ku mahu inga au pito ai tō wholofola koe ni. E ku ngā he ku tātai taha ke hoko ai whahinga tō wholofola pe ni. Na ta osi tala noa taua ke konga lahi o e tō wholofola mohono kakano. Ka neongo ia, hangai koe na ta osi whotu upe ki muapi ven. E lere pe ngahi polokala mai mo tala noa. Ka kua pau pe e ai pe ngahi mea ia ai e huka ke tō wholofola. Pa tau whawhela ave i rewa pea mo sistemi. Ko ngā he kai ke lava ke more rewa tō wholofola. Ka kokore ke ta hoko atu mua ai, i wiko o sina ta tala noa foki ki he mea koni ku tau ui koe floas pa whanki mea ku tau satu o kai ke lava ke tuu le rei meanga ko koe ta tala noa ki he sea e whare area. I he hiriange no tala mai ko mahe ngahi mawhai. Mawhai ke he whare area pia mo e kabineti, pia mo e whamauanga, pia ke nake lau mai ai kupu he koni stuto ne, o sia koe aku tariu i se a ia ki he kabineti. Ai arewa koe ki fwoi konga e na ta hanga hulu i atu i he ta prokalama i he weko osi. Ka kōkore ke ta hoko atu mua, ke ta ki kamata mai mua he wikeni me he tohi tangi, ka pau te taki i sio ki he kakano ko ia pe mo e lau marie na e lava ke whakahoko a ke tohi tangi mo no ave ko ki whare area ko he haanga o wakai ki he ke fo i ngā ue ko ia ko i ngā he o ku mahu inga au pito ka neongo ene mahu inga ka ku ua pe foke ta whaaki ia he taimi kotoa pe o kwa ni ihi o ku nau pōpō kwa ni ihi kwa ke nau pōpō ka ku whewheanga ho o sio tau ataina ki ai me whatfonua i he tuunga koe ne whakahoko a ke tohi tangi pe koe na kua o ki whare area. Oi Saul, pea ka tak pe he toltolo i hole taki programa la he po te whanki isi o wha mawang, wha kere e whae pe moi ki nā e. Koe ta whoki mai ki he isi o wana e tohi tangi. Koe whakaukau kawataina ni mo tuan Saul. Koe tōwholofola nane tuhu i mai matawai wai. Tau peo le tala mai wai e whaihala, te waha ngau e tai whaitotonu. Panane toi tuhu i mai mo e wai ai whare ke nau hanga o skuta naisi. O to do something about it. Panane toi tuhu i mai ai mahu inga leo ke kakai toi long tu hau ke whakapota e nau whiri. Ka koe foi sistemi whakalu fua ia e so. Koe whehui koe whainga o pōpō ke toi tangi whainga koe ke pōpō e toi tangi. Solo koe whakamāpua puka au koe whikau ai tōwholofola. Ke tu e ngā kakai tu ke function, ke ngāue ai ngahi component, ngahi kongkonga, media, kakai, kau wharearea, kau opposition. He ka pau hei kai ke ngāue ngahi institution do ngahi component ko ia sistemi. Ko me bene hiku ki ai. Ani o ku hinga i ne tai fie maari. Ai ki awe ko fihu ko pe ku tonu pe ku hala. Ko fihu pe ko watu te tau fai hamea pe te tau no fonoa pe. So mana tu ko ya hamea ta hai e ho ho ta. Ai o tua ka kai fo pu pi ko no fonoa. Do something. I go awe ko practice awe to tangi. People mobilizing do something te mahino o nau tai fie mari fa ta mo ne afio. Ko kakano to tangi. Na ga je no foi mena tai fie mari ai ne afio. Na no fo
ai to tangia he whakafotunga o whai atu he whare ki ene awhio. Koi. Koe foi poini pe e taha na e whai ai to tangi. Koe tai whie maari a ka kai kone na hanga presene to tangi. Ki he whakafotunga o whai ki he hau mo e mahino na e hou hau. Koi. Koe na tatano a whoki ki he kai ki aha fo i nifo i he sea e whare area. Koi. Koe hange pe sea whare area ha kuri ka alau tai aha no nifo. Koi. Koe whakafotunga koe nuk whai he whare ki he nea whio hange pe hana upe hatu kai ki aha no fo i nifo. Mantu ko uhinga pe e te ngaue pe te react. Ha hofi kita hakuri ko te rifia ki he uu. Ka koe ki te rifia kita ki he kālou. Koi. Koe poinia ko hake ko he ngahi flaws ko ni he system. Koi. Koe hamea ka teke toi pare mea mo ni kapneti ka pau ka fo ini fo he tui. Ka pau ka anga e tau whanofono fo. Sai, so vesta. Na swak mai he tui e fo ini fo avi ke kakai. Nari. Na swak mai he tui e fo ini fo avi ke kakai. Koe mahu inga ia tohi tangi singsta. Ke whai he kakai e whatongia na whai he tui ki mua. Aia ki au ko se hui koe pe totoni pou ki au. Ka pau o ku kakai ko gen pou gen au mai no ile ai halafononga system fabricare. Koe neto foi tai ni mi e piveni ku au to hitangi ki whare area. Na e konga i he tohitangi, he kakano e tohitangi, na e oangi ai e whainga maari e, na e ui ki he pare mia, o ki kai ke te iai ha whakatonu hia. Ki he ngā ue koia, ki he tō wholofola ne a whio, pe aku tui e toko lahi whokia, hange koe kakai ko nau tohi he social media, na e totonu ke tari pe tohitangi he waha e aho e taha ki e aho e tōlu pe aho e wha. Ki ue fu tuku fuoloa i ai tohitangi, ka na e folau foki ai pare mia ia mo ne kau minista na ia ki vavau ki he proklama mari ai. Pero na e whaerewa e ui ki ai, o kai ke te ai ha whakatonu hia, ki he taitoka i ko whakahoko, koe whakawhisi pe. Pero e ui hono wā na e ui, na alawa ke whakahoko rewa ai whiriwhare area fo au, ai general election ia, i he mahina koe na akos, peko si ulai, peko whe, ke whakahoko rewa i he wawe taha ko he ngahe ku tai whalalaanga. Aia ko tuunga ko ia he kai ke lawa ke whahatala noa ki ai, ku mahino foki ko tisai te whare area ke whakahua tu e tari ai tohitangi ia he ahoni ki he ne awhio. Ka ku kai ke whahatala noa ki he tohitangi. O ku malawa peke nau te whoko tala noa ki ai pe tuku ai pe i he ko ave tohitari ia. O ko tui pe o ku totonu ke tala noa i pe tohitangi. Koi, ke kakato ai nau ne fotu i he tohitangi. Koi. Ai mahino o ku nau whalaka he foi fotu whika ura ki te nau whalaka he foi fotu whika ura. Whika ura, koi. Pea ku mahuinga rewa ke nau tala noa i isi ua i whare area. E koe makatunga o foi fotu whika ura ki solo. Koi. Ko ha whaka apa ia o ku maalunga ke ne a whio. Whio. Koe kuonga ko he lota mo taimi koe kuonga ko i ukalala mo whapori te kai lota karistiane. Koi. Koe foi ulu pehe pereti kai fie Maria hau o hau. Koi. Ka koe kuonga e whapori. Tawa mo ke kuonga civilization mo e pāmai lotu mo e ako. Koi. Koe tohi whapisi pe ke ne mau e nau ua ia taki. E koe tau o silo katoa pe koe neo katoa e palopare maka iku katoa pe tau e whawhamu he taki. Koi. Neo mo palopare ma i he ngahi waa ngā aue. Ka koe taki i tene fua kanoa tāmaki. At the end of the day. Tēnei makatunga rewa ai whakaukau koe a ke whaia i he loto o voluntarily. He loto whapap. Koi.
Nai heriaki foki ne afio ke kau totong tu hau. Ka koe ne whakarea nai pe koe pure anga o kui whareni. Pe tau pe koe pare mia o kui whareni. Ko mo dol na mo fili, ka koe na mo fili, ka koe na ne fili pare mia o kai koe fili he kau no pere. Koe no foi ai mo oni taha ia. Te ka pau te tau ai ke he fili kakai. Koe toko lahi taha koe kau whawhua na fili kakai na ulato ke pare mia. Pe e hala whaka atamai lere ia ke tau pehe koe fili ai kakai. Ka koe pureanga kai ke koe mea kuku mahu inga koe kau e ni whakawhilawe i palapare ma ki sistemi solo o hanga he tui o whakawa mai ke tau tānoa a he hau a sino koe ni koe ai social structure o varepi mai ke pangatu hau kono kame ni pangatu hau e whanua. Ai au ne hanga rewa o race issue na tau slave kai ki mo a heigai mo ia business ia. Ka pau ko ho makatu ngā ko ho tunga whasosiare. Ka wai ko tau kei. Ka pau ko ho makatu ngā ke hawai ke kau he whakalere business e family. Ko ho foi makatu ngā pe ko ngā ko tunga whasosiare. Ko whakapapau atu i he lao na tula pa mo saini si kua pau ke mate business ia. Loto ki ai pite ke tai loto ki ai. O kai te ke hea mo no whalere whanuani. Mo no kame ne pangatu hau e kakai. Ai whanua ke lelea e kakai. Ka pau ko ho maka tuunga e solo. Ko unga ko ho tuunga whasosiare he society. O kuhinga i ho tangutu. I he whaunga wharearea. O nau tālanga ai kahau e whanua. Ka pau ko ho maka tuunga e kou whawapau atu. Ko e palparema koe ni he kai peto i lava vete. Pe tai aonga pe. Koe kai ke me pa ko solo kau ka foki ke me ko te ka koe umo ni me aia ke tau sio jai. Na ku fatala no ke se malolo ko e farearea e os ko vela no galofa. Ka sio e solo ke mari e tu kau moi mahuinga ko ke ai ha to makatunga. Ka tu ko hau pe. Ko ne tala no pore ko ia na ne hanga o tau ke o frava farearea. Ai foi tau fico na tu mai vela no galofa. Kai to te fano ko ke se malolo ko ya. Mo ata ha la ngo ko to fu ni u e mo mango. Ka ko to ke ospeya ni tutu e tau nga hone mo tau nga pi. Porque hanga ilo impact o ne foi me na fai. Ki ka hau be mo fu ai akau. Ko hinga fo ko ta no ka pau ko ma tu nga ko ke hau ko ke ai ha ma tu nga mama ha ta mai be ko ha fa nga tau ke. Ke ha wa ta mutu i farearea o tala no mai ke ka ha mo no nga no. Ka ko ma tu nga pe ko tu nga fa sociale. Ka ke fa uri taxi holope fa uri lori holope ka va pe ke ka ko fa tu ton ke la milion ai ka kai. Al pare ma quando kuhinga mai ni afio ke ai ke peto o si Ko se aga folo. Se aga folo. Ke e piveni ko tunga foki o ku wa te tohi tangi ki farearea ange na e whakahoka ne nai pea nai whai whako no area e o nai tohi tangi i ane awhi mala po koe ahatu nai whai no area i koe o e tāri koe ke tō wholofola koe konga koni nai whai ai o ku whai ai tala noa ia he ngahi social media ma media koe whakotu koe ia ai tongatapu uluaki pena e popo ke ai wa taha ke tukuange ai tala noa ke whakatemo ka alati ke tukuange he ea ke whanonga kakai. Kai osean ko ia na tari ia he toko taha walu he wharearea ke oua tukuange. I he na uhinga koe o kwhia mai tohi tari ia ke ulaki ave ke ulaki
wakai ke tu I pa toki lava rewa tu kon ke kakai. Ka ko me ko ku feu ia tu ko ngai fonua te makalati ia o ko ke ha me pehe ia ko te tatari tapuni ko tukuange pe ke fanonga kakai tatari pe ko fefe ai tipeti pa montala no ngai me ko ia ka ha ho wakai ki ai mi hena ko isi ulahi ani ke wakai ki ai na totonu ke popo ki ai kau whakafofonga Solvesta. Oi. Koe whakatu mai he sea ke whatape tālanga e nau ki peiti. Oi. Koe tok taim toko te nau tok lau ai tohi tari. Taki koe unga pe koe whai whakaukau ke waki whanonga tui ke nau tari. Lau ke tari. Pe toki o mai ke kakai. Koe tālanga I koe tō wholofola. Discuss u issue ka moe anga I nau approach. Moe mea ka ton ke whai. Koe. Koe mea ko ngalo koe I he kau whakufonga whare area. Koe nau iai koe panga tuku hau e kakai. Koe. Koe nai ki ngutu hua pe ka au e whakatu ai no pere. He koe ngā he koe mindset whoki au kuhinga e tau whewhainga aki. Koe mindset I koe entitlement. Koe. Entitlement pea moe pure whakawhau o ko whangau aki whakawhau. Koe ngā he nau whakaukau pe ko nau tolu koe whawharearea nau tolu whanua nau tolu. Ka whai akwe nau kai tutoni. Pa ngutu hua pe he koe kaljana tau whanonga mai tau tok whenga. E hulu ia ke mama lotu mo e civilise ke ki whamalat. Koe aluat koe e kau whakafofonga ai kakai totong tuk hau. O pou I ke tāpuni ai nau tālanga ai isiu o kuhingai ai nau I whare. Koe. O ngona ke iai hareo pea ilo he kakai transparent. Accountable, tariui ki he kakai. Koe nau te atu koe o ki mohe taha pa moe ki foi special. Mana tui ko whare area. Koe. Mana tui ko whare area koe o si ai foi special city ai. Special group. Koe. Toko hiwa ia. Toko hiwa ia. Koe. Koe te awat koe tau kau whafofonga o tā koto ka moe foi special group koe ni. Ke nau special o nau tolu kai ri aki mai kakai. Kai te makata ki ngofua ia. Ka welo no whaka o wha e Solvesta. Koe. He koe whiri venu whai mai he tua pui koe whai tahape. Wawene. Ka koe whakatokanga mai ne awhio. Ke whakapoto mo whiri. Whiri haka kai te na ongo I mai mo tolu. Koe. Koe pui ni ako whamama whai au. Wala. Koe mea koe ne ata mai me koa timi. Mea pangu pe kou te rea ke he koe te toi mahu inga ka au e. It was irrelevant. He na iai e vi sone. Na iai ngahi ka vinga wholau. Na uhi ngai nau. Kono popo na toli kakai ke o kiloto. Koe mea kou ata mai. O nau te create nau toli for special seat. For special group. For special seat. O tala mai ke kakai. Tuku ai pe mau toli ni. Pe au de muto ere mai na tau te longa o mau tolu pe ai ko foi whakaukau e very peko tau pita. Me pango pe ka koe ata moni ia he lotari ke feu o ke whakau ko mai. Koe. Biveni ko ia konga ko ia. Na ai nai ha whainga uhinga I he nau, na pehe foki nau whanongo hifo he whakamatala I he le taha le te o me tonga koe tari ai whawhonga tonga tapu whaa mo haapai tahaua. Na pehe koe proceed to a pe ia ai whare area ke tāpuni kotoa ai umea. Ka kunga na toki na hanga tonga tapu laki o whakamahino a neuhu I he ne polkalama lea neuhu he polkalama o ne pehe na kai ka uhinga ia ke lau hange koku ke lau ke lau mai tari tuku pe tari ia ke toki afio pe kia e tu ia
Na uhinga debate ko na nau fai ko mena uhinga ke tukuange ke he kakai. Kako hange ko o whamatala o ku ai hawhainga lau maari ai ku mahino pe ia ke kau whafofonga ko ni toenga kau whafofonga kakai kana nau kai peke nau loto nau tau ke nau pōpō ke he whakau kau ko ngā koe mawahe koe atonga tau pulaki. Pe o ku nau mohe taha pe nau tau a ka teo a ka polu nau tau ria me kau no pere. Ia, solo koe mea fua, koe mea koe ke fua ke kakai. Koe whatanoa koe tātai pare mea malolo, hai nani hanga o tau kawei mai visoni, moe makatunga, moe ngā kawei na teo ki whare alea. Koe mea bita nani hanga o ne fotu mai koe uhinga ia, na malawa ia o tuu whakamakatuu. Koe ne ohake ai interest ai kakai o maalunga ne interest. Solo hange ko ho whakarea mai pe koe ita e kau mea koe i he whakafofonga koe. Koe ngā koe ne mawahi mea nau tolu. Kai ke nau lava o rice o transcend ke le volo ke kei mahu inga ngai pe interest e kakai to tong tu hau. Kai whao e nau funky interest e nau wā pe koe nau. Koe taime e toton ke nau kālou iai whai halau tole nau kālou whata. Kālou iai toton ai kakai nau kālou whata. He ku kai koe nau I whare, koe nau interest. Solo nau ke lawe mai whoki na koha mea. Ka koe whoi pēte nien solo, ku tau tau whatonga. Koe raki hu penia ai whaponga toa tapula ki whare area. O ku whai koe tu uni ko koe ke tāpun close, soft close Pea, koe ui koe mahu inga kia ke tala noa I siu koe nu o hake koe he aho ni. Ke kawakta moe COVID ni, mo no mitigation ni, moe sili ni, moe lahi. He kua ose umu e hano kai he kau mumua mai. Kala mai ni a koe kau mai koe ni mui, te nau totong whaafe nau toka nau tuka mai ki tongan. Koe kai ofa, ai koe unga koe uhinga foko kai te palani koe kai te tala koe sai. Ka koe no molo foko, o kuo kau whafonga ke soft close. Ongo whafonga ta tau peni e solo, te wharea. Tong whafonga ta tau peni, na ospe nao ke soft close pa nao mai nao whaton hia. Koe no molo koe tamago kai ke alu, tamai ton ke hao whai ni whaton hia. Sai, kai ke he mo foi mea koe. Ko nau a mena mua mai ke re tio whatonu ia e nahi gini mahe mea koe ukai. Ka koe mea ko whamea pango ia I solo koe lohi aki e kakai. O pehe koe anga mahe ni e ni. Koe anga mahe ni e nai whatu mai he sea wharea rea. Ke nau tālanga he isiu toki satau di pe ai mitia he whikonga koe ke kakano e tohi. Koe no molo ia. Kuna tō mua me nau a tala, koe no molo ai koe nei whai ane aki. Ko kuhinga solo, ko ngalo ia nau tōlu ko whakalakalaka teknolosia, ku mau e miniti, mau e leko, mau e mikotoa pe au kai ware kakai. Kalas whafofo ngai koe toton ke te whawiri mai whare rea. Koe lai pe whakpiwe ni koe whainga standard ko ke hiki ki ai polokalama whatu whanua. Koe lahi taha koe me peseti ia hiwa walu pe hiwa fitu. O polokalama ku hiki taua ia ki he le volo. Ko tau tala noa ki hangahi mea mahu inga koe sistemi. O ku si foki ke ta foki taua o tala noa tau moho hange ko temi ku ke whaangau i aki. Ko hinga hena ku lahi ange ta taimi nofo a taua ia. O hono whakamama o ngahi flaws, mo ngahi mea koe whia mau ke whamama kakai. Ka koe hinga foki koe ke tuunga koe tai nimi. Ko kore atu ka koe ka taki pe kau ki ato ki whaiwhi tau moho. E taha. Ke ai bea ta ki tānoa. Ai bea ki spice. Ki bea ke ngana, whai fulahe tānofo he sistemi. Kakai ke aha ta whaiwhi tau moho ke ngā ke hu he tapolo kalama koe. O kuai foke ai mea fai foke osikoni koe upolo kalama. Na ia o polo kalama koe na ke huke tu apui.
Ko polo kalama ko pa ku fa fe pa kai ke na to si yo ai ko nga he ku fa fo pito programa ka ke te ta no ata o ki ai ko nga o ma o te pi na al pena tolo o fa no ngoi he to pui pui ai ka ko tari ko ke foi me ko ya o mai ai fe hu to ko wa hen ona tala mai na ya tari to ta ko ma ko o na ne fai tari ko ni ko ri hai mal na ne hanga o mai tari na ne pe he na ke hanga e koe pe mosia osi o whakalotoi ai pare mia malolo ke foaki atu e foi kontreki maa. Ko tui maha ke wha tala noa pe koe ke uwhakai ki ta uproklama ki mua. Ka koe tāri e ni koko o mahe whae tāu ni tamai. Na usi o tonu i aui ai he na maunofo ai he na hanga koko whakalotoi pare mia ke mau e foi polokalama. Ai a koe kaunta ate ke ni ho huke e pui pui. Solo me apango pe ko le volo ko ia ku ai imagino ko mai solo ko kauia he whakakau o kage pe kon ko taulau ko he o malau nga he kai ke fua mango mai Awe ilo ko fai nga mahino go na fai ono tuto e hone mo tuto e taunga pi ko le vole ko whakaukau he solo ko foi isiu ia ka pau te whakpetau ki ai ke ta no sistema ako o ke ilo sistema ai whamao bopo na fai he sistema ako whamao bopo e mau ke fai ke sistema fonua kai lava ke asive nga himena e whamao he ni afia ko pau te wa nga tuku ke whaka whakaukau ko ya ko ai ko ke pehe na whakaloto i ko ai ke mau se ni solo o se ni ti wage ka lau ka kai o ku kai ke piven ko piven ta go mai ta go ni ko nga ko foi pe fo ke ua na tatu te alu ke to mo ka ta alu tau ke ta pro kalama ko foi ta hanu ko mai ko ni tala mai ko mo oni ko mo tu iwata ko mo mastermind he mava he ko ni atonga ta pulo aki ai ko foi mava he ko ni o ku frango ngo te ka ko mo tu iwata i nga me ko to pe alu ki ai tonga ta pulo aki pe mo ho ko utu ko aki na fai pe ka au e ke mo ya grisi koi Kala ko au mastermind pare mia ko ya. To ha pe tu ki ko ya ka ke solo. Me apango he ko kai ko ni. Ma hui ngan ko solo ke lahi mia nga we he te pu mia nga we. He ka pau ko ha mala pe fa ho pu mia nga we. Te ke turiti me ko to pe ko foi fa. Ta ta we pe. Peko foi skulu, peko foi nati, peko foi fao, peko te ke tulit peko ai mea ko toa pe ko foi fao. Ka pau mo ki tau kei ko sela pe. Te ke tulit te ko taha ko toa pe ko popula. Ko hau pe me foi sos pe taha solo. Pau hange nia hafu mea kovi au motui. Hange kau toton ke lama pe tala he kakaia i he mama o e ako me lo tufa atamai ko o ku tawa tai na kawate me ako ni e solo na o si alu asia o sia to ko tanta pulaki o a o pure e fu organization faka regional pe alu present e ngahi pepa mo ngahi mo tolo ai go ngawe ke ako he pasifiki motongan e he whakataanga whamaman lahi o ku pe solo ko tangata ia ko ga hano atamai ko tangata wa hano atamai ku he kai fo ke fili no ia e pasifiki ke pataki fa inga mea o ku hanga wakai e mea kotoa kau wahe ate ai tau kei ai tonga tapuraki na alo tonga tapuraki o presene ne mo tolo i he whakatahalahi International Assessment Board of Education
na fai Britania. Na hanga katoa te kau expert mo kau specialist he assessment ni a mamani o hanga na tol he standardization ni mo measurement ni. Esa solution ki he palparema o performance i he ako. Koi. Na alata tonga tapu laki ga o ate ne solution he outcome based. Foi mo tolo kane whakapokai e whaiwia he teknolosia. Koi. Koe rea ai sea koe whakataanga lahi koe ia. Tonga tapu laki. You may not know ai impact ho foi mo tolo koe ni. I man whakalukufua. I he dimension o laka me he ahon ki he kahau aia. Ka kou whakapapau atu ko foi mo tolo be o mai. It will change a man whakalukufua i he lalaka. I whalakalaka ia. Foi mo tolo koe o stari e Pasifiki ke ngawe aki. Ko te ako e Pasifiki ko ai ngo wifisi. Ya koe e ngawe tonga ni. Kau kei ngawe ak peo au mai ke ahon ni sora. He gos ilo sai te atau e whakau. O kai te ke me whakau wena ko mai wena whanau mai me tonga ta wha. Koi. O kai ke uhinga ho tai mahino a koe. Kai ke uhinga poi la ho foi te lago koe. Ke whenga koe ke tamte i kakaha foi te lago. Aho kau ngā api. Pea kai sai ai ho foi te lago. Ko poi ni. Koe uhinga e palpare mai a koe na whamatala koe na he. He kono uhinga o nei la mai ni loto tau whihina. Koe uhi koe hau hataha mua whakau fo ou. Innovative. Koi. Thinking. Ko hanga turewa ai kau mu ai na ai o tāpalasia ke onga ke ai ke mate ni ki foi te lango ke o ai ulo. Na si o mai kakai ki ai. Ka whange koe kulawa solo koe tukakia koe nana whai fuoloa peia. Koe huiga koe ke uwhi leo kei he koe jaha mo oni ai. Koi. Pe ai mama pe kakai ia. Ngau e pe tonga tapulaki au si o pe kakai au ngau e pe ia. O kou pou au ki tonga tapulaki. Koi. O kai ke uilo au katui pe hui fe ia. Ka kou pou au ki tonga tapulaki. Ka kono ai ko ka ko whanonga au ia e solo koe ai. Ai hake pe mea ko piven motu. Ai hake mea. Ko kai ke malo nau popongi a nau mata si o mai ke ulo le foi te lama tui. Ka ko nau kai ke ko no mori e solo sai pe ta ki afe ke to momo. Kai pe ke o mo ia comfortable ho lau mari ai. Koi. Kakapa te ta tui piva tau ke ta au ke to momo pa te mari. Ikai koi. Kai lau mari ai whakau. O kai ke pe ko te ulava solo. Kai ko lau mari aki polo kalama mo fa mama. Ko taki hu pe tau ki ai ko ki spicy. Kata fok pe tau ku o sianga pe kakai ko ta fat fo noa fo tau ko ta tala noa tau nga isiu mahuinga. Koi nga isiu. Tapi ake ko ri hai ko pano mo be. Na o mai o mau polo kalama pe no lo ko pita pu na na ma. Ko tai mo na puli e to pui na ke ma fala yo ne. Igai. Ka kai ke sio te hake o glot fatanga. Ka ko loto ke tando foi baba. O fato Nau tala noa whakatala noa mo taha e kau tangata ako i he tawhaake politikare i New Zealand. Na e whae ma tala noa telefoni pe nau whehu iki ai o kok whenga aku ke ukore ke mapolokalama. Kana e whae ma ki tala noa ko ni i toa pui pe ia he kai ke live ia. Pena aku ki eke ange ki ai ko kuhinga e kuwhae ke eke ko hae ne sio ki he ki anga koe ni direction ko kuhu ki ai whafonga tonga tapu ulo aki. Pena ne tala mai koe ne tui o koe ke loko sio ia te ke mahino ki ai mea tai ni mi. Ka koe ne tui koe whiri koe nove ma
te nehanga o determine ai hoko atu ko ia ai kulupu ko ne patoa a ke ne uhinga ko ka au ke whiri no ve ma o ku hanga he kakai o whaitu tu un kasi au si ko toko taha totonu ko ke tataki ai toko lahi taha ko ia ki whare area pia ko totonu ko hoko atu ia ai patoa totonu ke nau ngā unu ki ai kai tukuanga rewa toenga. Ka koe anga ia ai wakai koe ki ai e piveni ki ta whaakoni o whiri ki no vema. He ngane ongo e tau umea kotoa ka ku waipe tau tokanga ki he whiri ku wawe mai ke ofa pe ke ia uki ai ku maa opo mea kotoa ke ngā ke sio ke anga ai hoko atu koe koe e tau mea wha politikare. Ka koe tu unga ia ka ke tala noa mai pe i hawhahinga isiu te ke taki hoko atu ke wholoa e taki Ai mawai. bege ki follow on ya tu he foi siu ke ko na ke lave mai Koia. Solo Koia. E ku fehuia fok ai ne ai so ta fok pe ke fehuia ai to tangi e tonu pe ne hala Koia. foi fehui le ko na ku hange ku pe fala la vikai pe tonu pe hala foi mo wa sias. Koia. Oi mahino ka aku e solo ba tu pege uki whakatara noa te ipe ai. Mana o se ipe ai ta taimi ka ta kau katu. Oi mahino ka aku oi foi fehu i ta tau pe. Nai mi sayang ke do nothing. Pe ko do something. Ada ko ke mo vai. Oi mea koe te hanga o rock assessi. Assessi mea koe foi situation do nothing. Tu na fingi ko ne sipi hono ngutu pe a whangongo ke kua timi. Ko fehu ia ka koe pa fehu ia ka kai. Ko interest a hai o no foi kua timi. Ko ngahe ko foi ngahe u mea fua pe ia na o mai a ke teki whatem kalati. Pa na hulave foki he lave foki he ki te tau pui. E mea ko ngai ko bi ai tu pui ka ko mea ko ne kai ke ilo ki ai kakai ai go sai na kulave o pehe oi lau maria a krisi na ne finga ke ne hanga fatata hai patoa ko hinga ka na upure ang ki na mai to lahi ka na upure ang Lau maria ko atimi he hoko mai ko ni sai ke more pure anga ka tau tu ma o he visone. Solo ko me ko na hanga o ai time ko na alo ko ka soli pulu mo kau fa mo fala lo tu ko ki fisi. Na enga o tu ai kau fisi na na lo tu ya. O time ko na hanga o timori so na mai fare lo tu whaka ai tolo. Kai liu na to ke lo. Ka koe nau wa o ten ke fu puha ko nei hange ko o tuana. Kofu ake ngatu mo ngai. O fe koe nau fuke ha ke ko ai fu puha mo. Lai ki mena na no foi lo to ko foi pure ot. Ko lo tu na fai ko foi pure ot. Ko o tu ai ko ka office. Ko no ho o vete ha ke vi sonne. Ai ko tala he ko timi. Sai pe ke more pure anga. Pea he kakai, pea mamahe kakai, ka nau piki mau he visone. E lau foi fuke hake koe foi visone, ke pare mia koe kau toko pare mia. Si solo, ka mui e fonua hawhainga visone, hawhainga kakai peheni. O saunga ke mone lau ke tau furiki nau. Paka piko moni masi. Koe oseange, Laki more pure angana na toko lahi pe. Ko winga tala no agrista unga fe ma mo toko lahi ke mo foto e pure anga ko kakai. Ko foi setes na ke sayang ke more pure anga ka tau piki ma he vison. Ko foi rea pe ko vison. Te ke anpeki ha ke ia fuke ha ke ko ha me loto. Ko algo ko ko to no confident ha we ka musila mo una tamai ko te pare mia. Sio ke ta foka ke rewa ko timi mo na foi foto ta taupe. Te sai pe ke more mo to no confident. Ka tu ma visone. Foi vison ta taupe na wa more solo.
Kapau na kai fai tonga tapulak samea. Katau alpe foi vision ne koya ke fide wano wata. Even kapau te nau tokola. Koi kai pe ke ma foi vision ne sayang ke more pure anga. Kakak foi vision ne so, kakak foi vision ne. Ega foi vision ne pare mia ma tokon pare mia. Foi vision ne Maria da mai aku frahu ko ia Koe, oku hanga foke he ni o tuku aki a tonga tapulaki. Koe, mawahe koe ni ku ne whai, koe interest pe ia a ana. Ka aku pehe he ni fokia. O koe ke hane interest ana ia ai he kulotonga whare area pe ia. Ka nofo pe ia he koa timi, o whare area pe ia. Koe mea e hoko ia ke ne mawahe, o ne take ia risk. Ka pau alatu koe ke sa ia ka ia i te nau tuku ki tua. Ka kupore i pehe whakafo e tonga tapulua ki e risk ko ia, ke ne take, ko ngā ko ne pehe, he ne tari he whakataha na maari a pito na eke ki ai. Taimi hala ho mawahe, e tamai tonga tapulua ki ia, o taimi hala anga e kunofu ako hawhi tu, o kai ke wongo i te ulapa mana vai. O kusayang ke mawahe au ia, o kai ke te taimi hala ha te mawahe a ki ta me au tonu. Ko te mawahe ka hawhakainga me au tonu, o kai ke taimi hala ia. Aia koe konga ia koni o nofo e kakai o whai e koe tālanga ke wakai i pe o ku tonu koa pe o ku hala e mawahe. Ka kapau koe viso ne na ia o ku ke omai koe pare mia, ko hai e pare mia, ko hai e toko ni. Pea kutotonu ke tau toe nofo, kutotonu ke toe a ko i mai ai viso ne ki fo o ke whanongu ki e kakai, koe haa koe viso ne o ku na e fie mau e tangata e ki ke tu mau ai patoa. E solo na usilave te au ia. Ke wheu ko i peka hae huinga. Nai tu mau a hono wa e. I he mea na tau ka vei. Koe ne o hake interest ai kakai. He koe ngahi mea ena ne hanga whakamalangai. O mahu inga ke ai hale o kakai hono tānoa e tau tuku au. He koe ki mua ia pe tau toki liriu koni. Nā kai pia hale o kakai. Kakai, mon. Koe foi benchmark ia. Koe foi baseline ia. Koe ne pehe ke mau ho iwi mei fe. Troa ho energy ke mālohi pehe folo ai. Pehe ne koe ne hang koe o whakaton lea ai. Koe ne o hake pe interest e kakai o maalunga, me he interest whakafoi tui. Koe me e maua hono iwi. Koe. Koe pehe koe he tokolahi e kaukovi ke he whilia e tonga tapulua ki. Koe. Na ere a pe tonga tapulua ki. Koe statement ia na e whai e Mandela. Koe fofua aho pe o kuke nofo o ili fia ko na more ho siti whakaporikare. Ke ili fia ki ai. Aho pea kai peke ke toi tau ke hoko ke ngau whapurikai. Mona. He kohono hinga, kohono fuko ili fia ke ke whai koe mea ko tonu. Koe. Moi mea ko o klerei ke kakai. Ka koe te utalatu. Whehui a fuko whe patoa he koa timi, ko whe visone he koa timi. Solo wai lau kau parangi upeheni. If you walk like a duck, quack like a duck, talk like a duck, fight like a duck, chances are you must be a duck. Koe. Sai, koe tau eke koe peko whe patoa. You have to fight like a patoa, walk like a patoa, talk like a patoa, kai lava ke hoko koe patoa. Hei kai te ke hao rei polo i pe koe patoa pa ke aluko hiki he interest e kau no pere. Koe. Pea ke tala mai kou patoa. Kou ngā koe hanga hunga patoa i se kou koa timi. Pa kai ke hao ko hiki he interest e pure anga. Ke tari nau patse tanu hala. Pa ke hao ko tala mai ke kai kou patoa. O kai ke rei polo. O kai ke ui. O kai ke whahingoa pe koe. Ka koho nau o pehe. Ko huinga i tānoa. Ka pau te tau whehui pe ko hau alu mai visone, ko hau heke he visone. Ai tama koe o. Ne tau i ai whai hala. Tama koe o ne tau i totonu ai kakai. Tama koe o ne o mai interest ai kakai o mua.
kau kai ko tama ko alo hikinima ke kau no pere ko tama ko alo hikinima ke pare mia pe alo hikinima ke pure anga mari ko piven ko foi define ko ku hanga o mai ke foi me ko ai ko mari e pate loloto ai foi fakata ko o mai ka pau ko pato ko pau ke tangi hange ko pato ko pau ke lue hange ko pato ko pau ke lata ke fetu no foi pato ai ko define for mahu inga ia o tonu ke no foi e proclama fat for no pe mo kakai ka pau ko pato ko ku pau ke fai ulunganga e patoa lue ko patoa rea ko patoa ka lava ke a o visone ko fai hontala no ai e piven ke hereva mi ai ke fra ose ke ta proclama oku amanaki foki ke o pe pure anga na whakaanga ke totongi pa anga faafe ai kolontini ai foki atu ki tongana i siulai o tika ke nautari ke nautala mai ko pau ke whahoko ka mahalo kono ki ili mai peni ke sio ngepe ku fefe anga vakai kakai ko tui na ke whatala noa foki mua ke he taim ko maha ko hua kau hono tatau porque hare me o mai ko hau ko ia ai ko tu mahalo na ko maha ai patse solo bon ko lau na ta ki fa por ka fo ke fa ai me fo ke lau e fa inga por algo ni na ranga na tolu na wa na ki fa to ka nga tu pe fo ta si au ki fa to ka nga bon solo o tu e fa pulu ko os ko wa ka ko to ni mo tra tau tai ni so ke ko na ta lave tau ni te ke as mai me ko na solo muy ki ko na ta na as me na wa as mai ko no puke ngai me lele o va ta ni ma ka ye ngata no tau te i fa mo pa anga ai fa au fa na fa ton le i ko me wi ko tau aki tau aki tangata ko tau fa pe ko pui pe ko ha alfa ta moya o nau bene tau aki e solo o wai mau to hitangi o wai ke wahua ke ne afio ke harmonite ko timani me kakai ko more na falala me farera ke tisobe farera so kono fa o fan solo na tisobe farera he ne afio e farei ai se ai farera o aho ya kana igai ni hanga o mai ha maka tuonga sai na fehui ale vai maka tuonga he go osi kuonga go ya koeni o si hawe ni afio o mai ne maka tuonga o kasi maria sai o atureva he kakai e na utohitangi he falaite e maka tuonga na utaifi maria ke fa fotua na fa he fare ke o gawe ya ka go smahino mai le vai o na utari tohi ke ne afio solo kia go pape atia ke ne afio kia go bufaton de ya o more ya neo tau neo e solo na o sei be ele bea iskafe hala ke tui o ka je hinga ele ya go ta fa pa ka ke covid ke tala noa e me ko ya he mama ko ko tau ofa ke ngeia ia ko fa mata ko ke ngeia ia mo pere ngesi a tunga mo hingoa ni afio he ko historia historia o toton ke na ho ki tau tol ko uhinga ia ngai mo ngai vision ni fa ta dai pare me malolo o muy ai patoa ko uhinga ni ko fortuna fa to ta pula ki ta langa ni afi ko ko pure an ko ni dai fili he ka no pere ke hanga he ka no pere o fare i pe pare mia he kai ko ai bafai fare i pe pare mia ke tau mo ho hau ni afio mo ko vi fa fortuna que fai mo respond que fa fe mari que na fio o toka ngatu pure anga que ne que ia que ne ongo yo kwai no mahuinga he hoko na ona to ka to nga solo ka pa de que to muy ya tu ko tu ne o janga val fit point ni ma o tope ki
Ai foi le minister ala na a fungi au pitoia ange o fa fe paki ia a to fola tai fe mari ni afio. He ko ngai na na uhinga ai to tangi. O kai ke asi mai o wa hangeia a ene afio. Mahino solo na os kapau na ko fai at ko ni he time na ke mai fo inifo ai ne afio. O fa ba ko folo anu ve kai ko da ni hala. Goia. Pa pa to loi. Nona. Kana ne os foaki mai no fo inifo ke kakai. Pa ko uhinga ya ko matu ngare ke o kakai ta ke afio. I he malu e ko ni stone o gai mafai ke ha tiso. I he loto ya ai kakai. Ko loto e sia fa area. To ka to taha. I he loto e kakai. He ko hono hano hinga so. O ke pa chet ko to te fesiti pe. Tolhuiwa miliona to no ke pa chet ko ni tana ke hono no miliona ko ta kos. Ko palo pare ma. O ku ke ma o lunga pe tan hala. Tambo ina campaignia na tol he issue go to ka ma ya ni afio. Koi. Ke piven ko nga ko te taimi. Mahalo ko kutui o ku ngari fe unga pe ai u me ko ni ku te tala no ki ai. Tu ke ka pau ke loto ke i fra os ke tu unga ko ni ku ai hopo kere. Para ikai te ta toloi ki ta toki tala no ki ai ko no fra ki ko na ke lere pe ai unga u ki ai i he wiki ka hau. O ko time ko na fai e i la alu ko ne to hitangi ko he aho. Ko fa me fo to hitangi ia. Pe fa ko stu to ne pe ata pe ia ke fai e hata pe. Ko lo pe ya o ke fika fa lao. Ko me ni ko fa to ngai he social media na pe he. Hange pe ku o to mo ui mai tangata e ki i he ngahi ngā ue na ne whai. Nā ilo i he kakai na longo mo ui hono whakawhea paki i he whai hala mo hafua ngahi mea ko ia. Ana ko toki ilo i ne au ai tohi tangi koni ku ke tala mai te mo te whai tohi tangi he moni te. O ku hange ko ki longo mo ui pe hoko mai ai mea. Kai ka ofa pe piveni po toko lahi atu e kakai ki ai. I he tuu ko ni ke lava o whakahoko ngā ue. Mi hena ka ke whakamā opo mai pe ko ha mea te ke whakamā opo mai aki. Ka ta toki hoko atu i he wika hau. E to e lahi anga ngai hoko. Iyo. Solo koe mahalo ko se ua pe koe ki mea pe nia ko ki whilawi gai o lawe i mai hoko kere kere. Hoko kere kere koe na tau ki kamat whamalala. O se whamau tami. Koi. Hoko mau na ko whaikohi ki ene a whio. Kari mai se kei tari ke whafou ke office kere kere pe koe ene a whio. Koe whare i o mai koe ki au he aho ni. Ke whahu e tohi tangi. Koe mea bea e aua e leo ai kakai ki he tui koe tohi tangi. Whaata ko ni sutone. Koe isiu koe ki he tutune wha mau ngata tō tangata ua. Koe wha isiu koe a he kai ke tuku noa i ka oreo ko vete mai me he tutun tau ko taha e solo. Te koe ngā o singari vare pe whai tutuni e te ia pe solo. Koi. Pea o kai ke ngatai, o kai ko isi upen, lahi ka hau ia, lahi ai ka hau ia, o i kakai e lawe ai a whai tutun koe ni. Koi. Ka hui kai ko intention ia lao ka mo tau tu whaalo e solo. Koi. Nei koe ki mea koe na u whai toi whekumi lahi angi ki he ngai dokumenti mea tu bouraka mo koni sudone tawal lima. Koi. O ka maklose he reporti Royal Commission koe na fotu e tu po lima. Ke review ai lau kere kere. Koi. Pea o ka maklose he ngahi me ai a solo ka tatok programa ki ai. O kam tan pe ke fu. Ka e mau koe no ku hinga mai e nea fio ka mai. Mea na nofo agriso tau ka vi. He kai ke amanak koe solo koe whangi mea koe ni he. Na ke mana tui na ulawe atu e solo e whamatala a tita i taha. Koi. Ke ofisi koni ofisi koni foreign affair. So koe whamatala a tita pehen solo. Raki recommendation bea a tita. Ke whamanat ke ofisi ka te awere maha passport ke ngai whunua muri. Koi. Pe ai o rekoti. Solo.
ko fokotu at ko loloto e tau palparema he kai te ke kai pa te hau hata mai alofan fan Koi. oto me tiki pe ho ave ha passport ko kausi ai na hin solo una stoka na kolo au tu pe warehouse mai fare mai kolo au tu pe vitela ko foi nu tolo mai foi pulo re taxi te wa okay le koti pe Koi. solo ko tau passport ti fai te ta he lau kilu hono whakatau he ngai mission ai mori mai valu kilu mai miliona Koi. o kai le kotia o toi hawe ati tai atala mai solo ko hoko ko na lavu Koi. Solo kai ko lavu e kai ha ko sistemi e kai ha ha me to ka ta ati ta mai mo overpay ala lavu Hiren ko na ave ke pot ngawe ako alo ka ngawe pot ngawe ko o sivi Koi. pe to kai va usia o dai mo o te fare panga to don de na hanga to sivi pa na kuili mai ka pa ko sili ni fulahi ki he anga maheni ha me tu kwai ke to hawe atita o to tala mai na mo overpay ala lavu pa no to fa ila lavu ko ne ma o sili te fa matala loi Koi. ko me ai lavu ke loi ko nau ia tangata ko ia ko me ai sistemi ke sivi pe to ko ange ne sili ni Mari. ko te ke he mo report ko lolo to ko report ko he commission ni kai ke ia ha me ma pop ko tu tunya lao he kai ke to over he pesete ni ma ai kere ka no pere ma utofia ke na urisi ke na benefiti pe na utolu ko tu tunya lao ila e ka ko komsoni pe pesete vi ha me urisi ka ilo ya e ka pe ko fe ko hala he kere ke to ke va ka ke ilo ya Koi. ka ko sio ko men u ha ke he hopo solo ko u yo si kere to ko e ke ko famon ko me minister ko ka oni wo ni nga wo he office ke ko bet o ke lo la he kere to fia ma tamai ka o ke lo ke la he kere ko sba he tamai ka anga fe le ba ta mai u si kere ko fo indicator ke ha u fa hu mai fre ho ko hinga ta no solo ke la ko palpana tu ko fa sa ke me ko ni ben no ma wa ke to ko ko ni sutone ya ko me na hanga o race o kuhinga ke te au tu tamaki hau ina fia Koi. ka yo ma he ka te to kumya ko hau ina fia he ka no pere tai ko ni taval fit ni ma na to ai de fuirea ko ni panyanga o close up ene malanga ko ya o tu mo tonga ko to fia Koi. pa de foki ke to fola ko o de foki to fola ko ni pa ke foki ke u to fola ia ngai ta o di mo te ga i puak to da ko statement ko dai puak ke tu ko la ke ne lo mama he ho weki ko de to puak ki ben ke to fola ko e hene pe he na ke to ton ke to mama he pare area o ko ha we ne afio ka ko ui ka tau tai to kanga ke tau muy e pe ten mo ya ngai tau la la ko fabricare ka ke solo o hinga ko mahuinga ia fo ka hi alo kumi mai tau historia ke uhinga le ka tau e fa ton ne la o no to mai tau diri fabricare ko ui ko ka e tau fa na o mai fo na Koi. Malo pito e biven ko inga ko na ku ke na e kamata ai pe ke fe hu ia te na to ki li mai to ta o e ke mai ko ha update be mi he hopo kon ya labu ka ko na ku ka ko tu mahalo ke te to ki hoko atu ai i he wika hau ko na ke le pe hopo ka te to ki hoko te ta polo kalama fat fo no wika hau mo ta tala no ai i he ngahi isi kon ni kere mo ani ko ke whakatala no ko ke hanga hint mai ke kakai ke na whanongo ki ai ka e malo apito ai mau whainga mare a honi pa ku whafo apito ai ngahi ka venga koni ko lava whai hono tala noi e ofa ke mahino ki he ke kainga tu ke ka pau te ha me te ke tokan ki ai ko e bisol mari fu ma lo
Toki kolos ke hopo la blabu whakaosio. Koia. Ke unga ke kakate update tu. Koia. Sai ke tau ngā. Unga ke usio avia tau tai nā. Koia. E ala fi, o ko ala fi ala blabu ia. Koia. Ula vai wha mau ia establish o unreliable apology wha matala. Koia. Ka ko poini ko aku ia. O kai ko la blabu peta makaya. Ka ko ha me ai ke pu ke tamata, ka tu ke tamata. Tamata. Mona. O mau inga ke o mai tama ko lot me system ni. E wai eu tuina ni a pulu ta ia na se mai no aki. Ki ha kickback. He fu fai ngo fu pe ai alu ai vai 1 million. O te bari e bale so nyangi fu e hu ko ia. O was fa ka kai no fota pe fe me a ia la ka ko na te ai me fu ke system ka ko pro kalama fu ta fai ko no hulu e system. Ka fa wa me ka piventa toki hoko atu ka au mo te fa mamange ai tu ko. Solo, ai ki ko mari ta. Ko ia. Asi mai ki statement ni go he me na submit la nei ai ua kilo nei ko me na o te pole anga. E ke he fa mau ko ha tau mu ai ua kilo. Ta la ko ne mandu ia, ta fa mau. Ko ua kilo ko ye lo ko do wi. Age a to lai wa, ka pa to lai ua, lava be ke te ngalo. Si tu ke ka pa to ua kilo. Ka ke te manatu ye. Koi. Ka poini. Ngalo ua kilo. Ko ka pa ua kilo ka to te ngalo. Ka ye ko ki mari pe ke bo. Ka ye pareso ni. Malo vito pivet tatoki te logo aki he wikahau. Mo tato update pe ngai mea ko ni ku hoko I tonga he dai ni mo hoko te ta fa mama. Ka tatoki ofat ke te ko pe mo family. Malo pito ma fa mari. Okay, obat sol. Malo. Ko e la vai mo proclama ko e ahoni pe mo e fat fonua fo o fatama bena e ongo le ki apina ai proclama mo fatala no ko fo hoko ki tonga iki ki a piven piukala pe mo fa malo la hia tu e kainga ke te mo tol ko to pe fa malo la hia tu I mo ka mai fa more pe I he ngahi fehu I ko ni ku mo o mai o ku kai ke lava fai hano fehu I ki a piveni ka ko mo silo I pe fo ngai ta ngawe ko no whakahoko pe ai ngai whihu I ko ia o atu o kono o mai pe mo ngai whihu I pa mo comment ko o mai pe a ko e taimire vai a ko hangai o kapai ka gelawa whihu I te mauhanga rewa o hiki ngai whihu I ko ia ke eke ke piveni I hui kahau ka neongoia ko re mo ke wate whanki tu waki ko ni ke hoko atu kia e tau polkalama. Kanoni aki si o mo tau fehi
Tumo ke atumo ki whanongonongo ko ini, whanongongo whakominti ko ini, ki ati ki mautolu. Ko e whanongonongo ini, pia mei he klopu ngā ue ko ia, ai vai ko puna. Whanongonongo konseti, ai ka inga ko ia vai ko puna ai pea, o ku whahoko atu ai whanongonongo ko ini ki ati ki mautolu, ka inga tonga, ka pau o ku ke i o kalani. O ku amanaki ke whahoko, ai tau konseti, i he whalaite ua walu o me, ki he apsiasi katolika, i Onehanga. Whahoko ai konseti i hawalo me ki apseasi katolika i Onehanga. Ai ko tua sila ko whikahiwa fitu, Calway Street i Onehanga. Kamata konseti i he taimi ono ki he tahataha pouri. Ai ko whanongonongo konseti eni kore atu ka tengi mautolu ko toa pe kainga pea, kainga vai ko puna mo kataki ka mo whataha mai, ke tau whataha ki he api katolika ko ia i Onehanga. Ke whakahoko ki ai e tau whenga paanga konseti ke tokoni ki ho tau kolo. Ka pau ki he whaiki whetutaki ki a Ana Sivare ki he whika ua, noa ua taha, noa waluwalu, whahiva, ono ua. Noa ua taha, noa waluwalu, whahiva, ono ua. Ko e whanongonongo konsetia ki he whiawhi whalaite ko hono ua walu ko ia o mahina ko me. Ai ko tui mahalo koe flight te wikahau ia, kai ngā vai ko puna, tau whakatahai pe ki he holo o Stes Katolika i Onehanga ke whahauko ki ai tau konseti. Taimi ono, ki he taimi tahataha, te mo wawe mai ki ai. O ku whamalo lahe tu whoki ki he South Pacific Loans, ki he Selectable, pe mo e South Pacific Loans, i he toko ni koia ko mo whahoko, ki he tau polokalama, ki he whahoko te tau ngahi polokalama koia, o ku oatu mau pepe me he Vipon Media. Ke o whia mau no ko tau pe i o kalani, te ke lawa whitu utaki, ki a Selectable, ki he noa valunge au, valu, hiva valu, valu. Noa valunge au, valu, hiva valu. E kai ke ngā tai, ko ku whamalo lahi ki he Faustina Construction, ki Salt Lake City, ko e whika telefoni o e Faustina Construction, ko e walu noa taha, whaua nima, ni maono no noa, ki ha o fia mau ngā uepe. Fia mau langa, te ke lawa o whitutaki, ki a Sione a Lokatonga, ki he walu noa taha, whaua nima, ni maono no noa. Ko e none kiti cover trading. O kei tua ke toi pe tau kawa, whakataulerei, ai kawa koe ni maa, pia toi kona. Whitutaki rewa, ki he noa ua taha, noa ua, wha, hiva taha ono walu. Te ke lava o mau meai ai kawa koe ni. Atu e ki whai whasi koe ni, pe tau mawai ai, tau toki whelongaki e hoko ai taha, mahaloka miniti e tolu nima miheni, e whakahoko atu ai ha mo proklama ko ia, ko e tufunga whanua alo au, pia mo palofesa, toke tā seo siwa laftani. Hoko ai taha, ko e proklama ia, tufunga whanua alo au. Hoko ai wha, i he taime pia nusilani, e whakahoko atu ai proklama tala noa ako, pia mo politikare, pia mo palofesa, i noke huakau. Pia hoko rewa ai ono, i he ahoni ai pe, e whakahoko atu ai proklama ko ia, langa whanua, a rei mātua i muri. Ka mō mea. God.
heart.